Добре дојдовте во новата епизода на овој подкаст Чекор напред. Денеска со еден интересен гостин, нестандарден гостин, нестандарден човек со широко срце и голема душа, меѓутоа и успешен човек. Така да, денеска со нас е Зоран Салопек од Хрватска. Добро нам дошao, јас сад идам нели на југословенски. Да. Добро нам дошao, Зоран. Како си данас? Ево. Izvrsno, evo baš smo istražili vašu matku i popeli se na vodnu, tako da izvrsno, ispunjeno. Da. Telo je srećno? Srećno, ispunjeno i veselo. Da. To je kao što si rekao, to je neka meditacija, jel tako? Pa neko može li tako nazvati, ja čisto volim šetati. Da. Okay. I jučer si bio isto gost na coaching konferenciji. Kako se tebi dopalo? Kako je tebi bilo? Fenomenalno, super energija. Drago mi je kako su ljudi jako pozitivno reagirali na ovo predavanje psihologije uspjeha, s obzirom da smo ipak dali malo široku perspektivu. Da. I recimo nikog nije prestrašilo, svi su bili jako zainteresirani koliko sam vidio. Tako da puno važnije pitanje, jer su ljudi bili zadovoljni nego ja. Da. A da li je nekad isto važno normalno šta pričaš? Meni se najviše dopalo kod tebe u stvari tvoja energija. Hvala. Da, tvoj pristup, kako si ti sa nama, sa svi učesnicima uspostavio neku drugu vezu. Nije samo pričanje, sve što si pričalo bilo je isto jako dobro, međutim energija tvoja, ne znam, puno života je bilo u tebi na sceni. Zaigranost. Jako je interesantno jer upravo su me za to cijeli život optuživali da sam neozbiljan. I ja dok nisam znao tko sam, onda se moja neozbiljnost tumačila, zapravo moja radost se tumačila kao neozbiljnost. I u jednom trenutku kad sam dovoljno narasao, kad sam postao dovoljno snažan, a to je ta energija koja se osjeti, onda neozbiljnost više nije bila neozbiljnost, nego radost i povezanost. Da. Tako da jučer to što si vidjela, to je u principu moja želja i volja da se povežem sa svima i da iskreno prenesem znanje koje imam. Da. Drago mi je da je upalo. Da, ja sam to odmah primetila onako i to mi se najviše dopalo. A baš ovo što si sad rekao, baš sam se ja sjetila kod mene, ona ta neozbiljnost u stvari, a u stvari to je ta neka energija detskaja što sam osjećala, srećna, bez previše razmišljanja, onako nastupaš kako... Radost, da. Radost je jedna zasebna, onako dosta visoka, neće se reći emocija, nek stanje i često se krivo interpretira. Da. Kao neozbiljnost. Ali primetili smo da se puno stvari krivo interpretira. Zato jer se nečija dobrota može interpretirati kao slabost. Nečija ljubav se može interpretirati kao sebičnost. Da. Pa evo i tako se radost može interpretirati kao neozbiljnost. Da. Stvar je osobe koja gleda, a ne osoba koja to radi. Da. A skromnost kako može da se ispredi? Pa skromnost je jedna super stvar, samo je pitanje, jako mi je drago da si postavila to pitanje, jer imaš osobno iskustvo ako se ne varam. Da. Skromnost je kao uvijek, samo je pitanje da li to radiš iz snage ili slabosti. Jedna od većih, na primjer, leadership vještina koje se danas pozivaju je poniznost, skromnost. Da. To je kad ima hijerarhiju. Kad postoji hijerarhija, točno. A pitanje je samo uvijek sve što radiš, da li radiš iz slabosti, iz straha ili radiš iz snage i ljubavi. Da. I kada tvoja poniznost dolazi iz snage, što kaže mogu te dominirati, ali ne želim. Želim ti služiti. Da. To je onda ona prava poniznost koja dolazi iz snage. A kad ti služim jer ne znam bolje i ne usudim se bolje, to je onda slabost. Da. Radimo istu stvar, ali iz drugog motiva. Da. Jučer sam se potrudio služiti vama, ali to je došlo iz snage i zato je ta radost i veselje, jer ja želim služiti drugima, ali ne moram. Da. A da li ima u organizacijama, u biznisu, kad se priča o radosti, o sreću, sve mora da bude nekako strukturirano, nekako... To je najbolje jako dobro pitanje. Da. Je li isto u sportu i u biznisu? Ako sjetimo Ronaldinha, ima neki pajdo iz Brazila, on je bio najbolji nogometaš zašto je se igrao na terenu, zabavljao se.
Isto je u firmi, kad su firme su jako ozbiljne i strukturirane i kad su ljudi pod tenzijom i napetosti i stresom, odjedanput i ono što znaš raditi, odjedanput se ne usudiš raditi. Da. A kada je nekako opuštena atmosfera, onda ljudi nekako daju najbolje od sebe. No, onda može doći do druge krajnosti gdje postanemo preopušteni, pa više se izgubi struktura, smisao, hijerarhija, onda je sve šubi-dubi, što bi se rekli. Da. Tako da uvijek je nužan balans. Je opušteno, je relaksirano, ali jasno znamo zašto smo ovdje, čemu služimo i zašto smo došli. Tako je upravo i u životu. Da moraš znati točno kamo ideš, šta radiš, ko si i kamo stremiš. A onda to radiš opušteno, bez kontrole, sa radosti, samo daješ sve od sebe. Ali moraš biti jasno definiran u tome tko si i kamo ideš. Meni je ovo isto interesantno ranije, kad nisu znali šta radim i onako kad sam došla iz Holandije, morali su treninzi da budu ozbiljni. Da, ozbiljno je važno. Da, ozbiljno. Ozbiljno je važno. Imao sam velikih problema kroz svoj život zbog toga, jer se moja radost baš uvijek tumačila tak neozbiljno. Da li sam ja završio fakultet, da li sam završio postdiplomski, da li sam zaradio milion, da li sam otvorio firme. Sam uvijek bio neozbiljan. Napisao knjige, sve, ti si uvijek. I tek se recentno to počelo tumačiti ko radost. Zašto? Valjda jer sam sad već dovoljno star da me niko neozbiljno ne shvaća. A kako si se ti osjećao kad si napisao knjigu? Kako se tvoja knjiga zove prvo? Prva knjiga je Nebo drži života, druga knjiga je Ego, ljubav, istina. Treća knjiga koja je na putu se zove Mudrost. Mudrost. To mi je baš kao neka... Da je lijepo se slaže. Slažem se potpuno. A to mudrost je kao nešto krajno ili ima još više od toga? Nema, mudrost proizlazi iz slobode. Nema više. Mudrost je u principu sinonim jasnoći. Clarity. Da. A ona proizlazi iz potpune slobode. I dalje više nema. Da. I sad šta je psihologija uspjeha? Radost? Ili... Psihologija uspjeha, ono što smo rekli, je prvo moramo definirati šta je taj uspjeh. Za koga? Za koga, svako iz svoje perspektive, svako u svojim okolnostima i zato ona jedna riječ koju smo tražili na konferenciji, šta je uspjeh? Uspjeh je u načelu, istina je da je iluzija. Zašto? Jer koji god uspjeh da dosegneš, vidiš da čim si ga dosegao da nestaje i počne nova utrka. Ali ti ne znaš da je iluzija dok ga ne dosegneš. Da. Ti možeš reći da nije važno završiti fakultet, ali dok ga ne završiš, ti ne znaš da to nije bilo važno. Dok god nisi stekao novac, ti ne znaš da novac nije važan, dok ga ne stekneš. I uvijek je neko natjeravanje. Sad, jednom si me pitala kada je dosta. Da, sad sam isto htjela. Kad je dovoljno? Točno. Jer nekome treba malo novaca, nekom treba puno novaca, nekome cijeli kamion neće biti dovoljno. Isto je sa seksom, isto je sa poslom, isto je sa uspješnost, sa dokazivanjem, sa potrebom za poštovanje, sa stvarima, znači akumuliranje stvari. Da. I odgovor i istina je da je dosta kad ti kažeš da je dosta. Neko kaže od 1 do 10 na 2, neko na 8, neko na 10, neko nikad. Da. I cijeli život si sposoban natjeravati stvari, a znaš zašto? Jer popunjavaš jednu prazninu koju imaš ovdje. Apsolutno. Ko ne može ništa i niko da popuni to. Točno. Ja, moj prijatelj Anti, smo danas puno pričali o praznini. I tu prazninu, taj osjećaj kao da nešto nedostaje, da nešto natjeravamo, to imaju apsolutno svi, onda se ako to manifestira samo na različit način. Neko natjerava suprotni spol, neko natjerava uspjeh, neko natjerava novac, neko od Boga, neko svako svoj put odabere kako će zatrpati tu rupu. Umjesto da stane i pogleda šta je iza te rupe, šta je u toj rupi, šta je u tim strahovima, šta je u tebi. Na kraju će shvatiti da nema ničega ispod toga. Da. Ali prvo moraš pogledati, to moraš skupiti ozbiljno puno hrabrosti da prestaneš trčati. Da. Moja majka, na primjer, jako voli trčati. Mora, uvijek mora. Ne može sjesti nego kod da ima feder u guzici. I čim sjedne mora skočiti, mora početi trčati. Ja znam zašto trči. Trči jer ne može stati. Jer ako stane, mora će pogledati u sebe. I to je trenutno preteško. To se kaže i u psihologiji restless soul. Točno. Duša koja nema mira. Poanta je da duša nije nemirna. Da. Um je nemiran. Mm-hmm. Duša je jako mirna. Da. Samo treba doći do toga da utišaš dovoljno svoj um, da dođeš do duše, da shvatiš da si i ti onda miran.
kad shvatiš da ti nisi odvojen od svoje duše, nego da ti nisi nego da ti jesi to nešto unutra. Sad treba jako puno iskustva da dođeš do toga. A ta praznina isto, ja sam puno, pošto radim sa ljudima, da nekad i, ne nekad, skoro uvek, da jedan partner hoće da njegov partner popuni njegovu prazninu, pošto nije samo novac za popunjavanje te praznine, nego može da bude i jako, mislim, partnerskih odnosa. Točno. Mi tražimo da popunimo tu prazninu na mnogo načina. Da. Jedno od njih je i kroz odnose. Da. Drugim riječima, ti me moraš upotpuniti. Čim te ja moram upotpuniti, već smo u problemima. Da. Zašto? Jer nama nešto fali. Ono što nam fali je ljubav. Moramo naučiti voliti. I neko kaže naučiti voliti sebe, druge nema mene, tebe, sebe. Kad ti znaš voliti, ti znaš sve voliti, pa i sebe. I kako naučiš voliti? Upravo tako da naučiš one vještine koje smo pričali na konferenciji, te recimo mekše ženske vještine, prihvaćanje, puštanje, opraštanje, intuicija, dubina, da si sposoban ući u sebe, a s druge strane da si sposoban utjeloviti muške. Nazovemo vještine kao odlučnost, disciplina, motivacija, yes we can, attitude. I kad jedna osoba, neovisno o spolu, uspije objediniti sve to, ona je potpuna. A kad si ti potpun, onda ćeš privući potpunu osobu. Ali će većina ljudi reći, ali ne postoje potpune osobe. To je u tvojoj stvarnosti, ne postoje. Jer ti dok nisi potpuna osoba kraj tebe ne može se stvoriti. Da. Ne postoji stvarnost u kojoj će se to desiti. Dok god si nepotpun, privlačiš druge nepotpune osobe da jednog drugog nešto naučite, a ne da se upotpunite. Velika razlika. Jel se ljubav uči ili u stvari to je proces podsjetiti se, pošto mi smo rođeni se u ljubavi, To je jako velika mudrost, što si rekla, točno, ali mi ne učimo ljubav, mi se podsjećamo da smo ljubav. Da. To je semantika se čini, ali jako velika, cijeli svemir je u tome razlike. Da. Ja ću tebe rađe pitati šta je za tebe ljubav. Svi kažu isto. Šta je ljubav? Jedna riječ. Šta ti prvo pada na pamet? Samo reci. Prvo za šta mi pada? Šta je ljubav? Ljubav je? Ljubav. Čekaj sad malo, ne dolazi mi ništa. Ljubav mi je emocija neka, a nemam neku drugu reč. To je isto u redu. Nemam ni reč. Nemaš ni reč. Si čula, ljubav je sve. To je to. Aha, to je to. Kaže, to sam. Ali nemam kako da objasnim stvarno. Ni ne trebamo. Treba puno mudrosti da možeš razumjeti šta znači ljubav je sve. Jer ljubav zaista je sve. Samo to treba razumjeti. A to znači da je ljubav dijeljenje. Ljubav je snaga potrebna za suočavanje. Ljubav je davanje. Ljubav je razumijevanje. Ljubav je povezivanje. Sve. A ko to sve mora napraviti? Mi. Ne možemo ja i ti. Ne. Ja i ti ne možemo ništa napraviti. Da. Ono što se govori da su ljubav i granice. Granice su ljubav. Šta to znači? Kad ja nađem točno balans, sredinu između mene i ostatka svijeta, to je ta granica, to je taj balans i upravo tu se nalazi ljubav. Jer trebaš imati puno mudrosti i snage da si točno na balansu, da razumijem šta je moja odgovornost, a šta je tvoja. I da držim tu granicu bez obzira na sve. Bezuvjetno. Da. Bezuvjetna ljubav. A to znači da si popunio sve praznine. To znači da si sve razumio. Da si popunio sve praznine, da si sve shvatio. Da. I filozofski aspekt, šta je ljubav, da znaš postavljati pitanja, da si otvorena, znatiželjna duša. Da. I psihologija, da se možeš razumjeti svoje strahove, svoje hrabrosti i svoje ravnoteže. A i duhovnost, da razumiješ si ti ta duša, kako veze ima duša, ima li Boga, nema li Boga. Što god, ali kad sve to uspiješ, onda si se popeo na vodno. Da. I onda iz ptičje perspektive ti možeš vidjeti sve puteve i sve praznine. Jel to znači da prvo treba da znaš za sebe kako bi spoznao sebe? Da znaš za sebe da bi spoznao sebe. Da znam za sebe, ja to razumem kao da znam ja kako reagiram, znači da budem svjesna. Recimo ovako, kad znaš, ne reagiraš. Pa to, ama prvo treba da saznam. Prvo trebaš saznati sebe, a reakcije naše su upravo način na koji ti duša kaže ovdje si još prazan. Da. Ovdje si još šupanj. Ovo još ne razumiješ. Da. Zato meni ljudi znaju doći i kažu pokaži mi di nisam slobodan. Pucaju u mene, nađi mi di nisam slobodan.
Zašto? Jer želim postati potpun. I ni sam ne znam di nisam potpun, pa pomozi mi da to nađem. Da. Kako? Da mi postavljaš pitanja i da tražiš di ću reagirati. A ko je tebi pomogao? Moj put, super pitanje. Jedno pitanje koje mene jako frustriralo, jer ja sam cijeli život tražio da mi neko pomogne. A meni je život apsolutno sva vrata zatvorio. I do jedno 35. godine me to jako frustriralo i ljutilo, jer sam stalno tražio za nekog na nekog. I to je bilo toliko upečatljivo u mom životu da je sva vrata su mu bila zatvorena, ali ja sam uvijek htio pitat nekoga, šta je ovo, zbog čega? Tek sam nakon 35. shvatio da su mi sva vrata bila zatvorena, tako da bi taj put prošao sam, da mogu pokazivati drugima. Jer da nisam sam iskusio, ne bi mogao pokazivati drugima. Ali kako bi znao da je sve dovoljno kad bi nisi saznao, morao da si saznaš da tražiš, tako? Da nije bilo dovoljno odgovora, nije bilo dovoljno... Točno. Da. Točno. To je taj neki... Ne, moramo da znamo i ovu stranu kako bi saznali ovo da je u stvari sve dovoljno. Točno, upravo si, ali svako od nas je vrlo specifičan. Da. I poseban. I u toj posebnosti mi smo svi isti. Da. Svako ima svoj put i svako će na svom putu morati isto naučiti. Samo na svoj način, svojim tempom. Moj način je bio, moraš sve naučiti sam. I taj moj osobni put je bio jako bolan jer nije bilo pomoći na tom putu. Da. Ne kažem da sam bio jadan zakinut za sve, apsolutno, nego jednostavno to mentorstvo nikad nisam uspio dobiti, a jako sam ga tražio. I upravo moja snaga je izašla iz toga da sam sam prohodao taj put. Mora da je bio neko, ne možda zvanični mentor ili coach, ali ja sam isto puno mudrosti imala od ljudi koji u stvari u pričanje da dobiješ neku ideju za sebe ili da saznaš sebe, da nije to bilo namjerno da idem... Onda ako tako pitaš, onda su mi svi bili mentori. To. Da. Ja sam nedavno svom partneru rekao koliko sam mu zahvalan jer sam toliko naučio od njega. On kaže, ali nikad ti nisam ništa rekao. Da. Pa nisi ti ništa rekao, ali ja sam sve naučio. Da li ću ja učiti ili ne ovisi o tebi, ovisi o meni. A trudim se učiti od svake osobe koje sretnem. Samim tim mi niko nije bio mentor i svi su mi bili. To meni su, na primjer, i roditelji nisu meni učili nešto kako treba, ali ono kad posmatraš njihov život, nekad znaš i kako ne treba. Šta? Mene je puno ljudi naučilo točno sve kako ne treba. Da. I to je bilo super mentorstvo. Da, tako da svako nas u okolini može da bude neki mentor ili coach, ali da nije to zvanično. Pa ako si spreman učiti. Ako si spreman, da, to je najvažnije. Cijeli život je informacija. Sve je informacija. Ljudi koji su oko tebe je informacija, stvari koje ti se dešavaju je informacija. Horoskop je informacija, tijelo ti je informacija, bolest je informacija. Da. Sve je informacija, a na tebi je da to interpretiraš. Da. Ili ne? A kako to u biznisu? Kako se to sad, pošto tamo je malo, ja od moje iskustvo, ne svako, ali ljudi si malo uzdržani ili nekako nije tako puno otvorenosti, za da li pitanje da li se osjećaš bezbedno u neku profesionalnu sredinu da pokažeš ranjivosti. Ranjivost? Zašto bi uopće pokazio ranjivost? Pa ne ranjivost, možda pokažeš emocije ili da nešto. Možda to nije najbolja platforma za pokazivanje emocija. Da. Možda je super platforma za susprezanje emocija. Ok. Samo ko perspektiva, jel? Da. Jer jedan da bi bio slobodan, mora biti sposoban i susprezat i ispoljavati. I kad shvatiš oba dvije krajnosti, onda više nećeš morat ništa, ni susprezat, ni otvarat, neće ih više biti, neće biti potrebe za ićemo tim. Naprimjer, posao je super platforma, ali gdje učiš možda malo tvrđe vještine, suočavanja, odlučnosti, probitačnosti, neuzimanje stvari osobno, sposobnost primiti kritiku. Možda to nije najbolje mjesto za izražavanje ranjivosti. Možda je obitelj dobro mjesto za izražavanje ranjivosti. Ali ako nema podrške? Ako nema podrške, pa ja ću ti reći ja nisam imao podrške, ali hoću ja pokazati svoju ranjivost ili ne ovisi o tebi, ovisi o meni. Možeš ti shvatiti, neš shvatiti, to je tvoja stvar. Ali ja radim što trebam raditi. Ako trebam i pokazati ranjivost. Da. A sad kažem da sve od platformi, to su sve platforme, odnosi, posao, sport, zdravlje, sve platforme na koje mi učimo nešto o sebi. Da.
I na svakoj platformi treba učiti nešto, a uvijek učiš balans. To je cilj. Da. I posao te uči nekakve ipak malo tvrđe vještine, a možda te obitelj bi te trebalo učiti nekakve mekše vještine i puštanje i prihvaćanje. Zašto? Jer onda tam smo malo skinemo maske, pa malo smo ranjiviji i osjetljivi, pa izađu neki strahovi koji nema na poslu, strah od samoće, strah od povređivanja. Na poslu su svi jako cool. Ja s puno ljudi što razgovaram kaže na poslu sam dobar. Tu nema emocija. Tu se mogu distancirati, razumijem, mogu jako lako reći ne, znam kada kažeš da, dođem doma, tu mi se sve raspadne. Da. Jel tu više nisam tako racionalan. Da. Jel prorade strahove. Da. Tako da na poslu učimo neke stvari koje nisu toliko vezane uz taj dio, ta odlučnost, perspektiva, suočavanje, jednostavno jedan drugi skill set, a doma su kompletno drugi skill setovi. Skini masku, pokazi ranjivost, pogledaj da li može sa tim manipulirati. Kompletno jednostavno drugo. Zašto? Ali iz iskustva sam vidio da ljudi na poslu su sposobni biti racionalni. Više ili manje. Znam da i na poslu ima puno emocija, ali ipak tu je jedna distanciranost. A doma toga nema. Da, doma je druga priča. Druga priča. Ja sam vidio CEO ogromnih firmi, jako arogantnih, jako bahatih. I kad dođe žena, glava padne dole. Odjedanput cijela arogancija nestane. Da. Jer više nije ona emocija koja te drži na poslu, ja sam važan, nego se javi strah koji ti je nesvjestan. Ne želim biti sam. I nema novaca i pozicije na svijetu koje će ti utišati taj strah. Da. A može da bude i obrnuto. Može biti i obrnuto. Da. Apsolutno da si doma si sav glavni jer dominiraš nad partnerom, a dođeš na posao pa se stisneš pred šefom. Da. Pa onda tamo glava padne. To su te praznine. Točno. Zato ti mogu reći da sve što ide gore mora ići dole. Da. Vrlo jednostavno. Ti ako si igdje arogantan, ja već znam da si ti negdje preponizan. Ako si negdje pretvrd, znam da previše popuštaš na drugoj strani. Da. Gdje god imaš jedan disbalans, znam da ti je na drugoj strani drugi disbalans. Kad vidim nekog arogantnog na poslu, znam da je samo pitanje okolnosti kada će se srušiti. Mm-hmm. Zašto? Ljubav je stabilna. Da. Ljubav ne ovisi. Ljubav je bezuvjetna. Ja sam stabilno i razumijem bez obzira na sve. Jesi mi mama, tata, šef, službenik, jel ti radiš za mene? Da. U bilo kojem uvjetu ja sam stabilan. Ne idem ni gore ni dole. Znači, da li si ti moj šef ili sam ja tebi šef, mene je svejedno. Ja ću samo raditi ono što je ispravno. Da. U tom trenutku. A šta si ti naučio od tvog oca? Od mog oca do nekakve 20. godine sam naučio sve točno kako ne treba. Da. A od majke? Od majke sam stvarno dobio onako ozbiljnu dozu ljubavi i pažnje. Da. Ali nisam dobio mudrost. Ok. A od oca si dobio mudrosti možda? Ne, ali sam dobio jako dobru platformu gdje sam naučio oprostiti. Ok. A imaš brat, sestra? Imao sam brata, ali je umro od droge. Ok, da. Isto je interesantno iskustvo. Da. Koliko si tada i ti imao godina? Ja sam imao tad 25 godina. On je bio prvi ili? On je bio 5,5 godina stariji. 5,5 godina stariji. 5,5 godina stariji, da. Viš i ta je neka praznina. Pa recimo da smo na istu situaciju drastično, dijametralno suprotno reagirali. Jel? Da. Ja sam iz toga izašao snažniji, on nije izašao. Da. Čekaj, brat je preminuo, tako? Da, točno. Da. Okay. I to je sve, kako se i roditelji nose sa... Pa recimo da je tad bio šok za sve i za mene osobno, pa sa odmakom od nekakvih 10 godina sad je malo drugčiju perspektivu na to. A koliko si ti imao godina, rekao? Ja 25, on 30. Da, 25. I onda je sigurno neka presvrtnica u tvom životu. Ne? Ne? Ništa. Pa mislim, bilo je jako bolno iskustvo i jako edukativno iskustvo. Da. Puno sam naučio toga. Da. A kako si ti tu prazninu isto sa traganjem, ljubopitno za život, za ljubav? Pa, ja sam bio jako znatiželjan pa na različitim platformama. Dobar dio života sam putovao. Putovanja su mi bila jako važna. Onda dobar dio života sam proveo sam da bi riješio svoju ljutnju, tugu, frustraciju, komplekse. Bio sam pun svega. Jel?
I sve cijele te To je situacije. bilo nakon što je on preminuo? I tijekom i nakon i prije. Da. Jer to čišćenje trajalo neko vrijeme. Da. A onda kad sam se uspio nešto očistiti, onda sam se okrenuo više u putovanjima i fakultetu i znanju. A kad sam sa tim završio, sam se okrenuo stvaranju. Firme, poduzetništvo, stvaranje. Pa sam tako ponešto stvorio, ali jedan dan mi je i stvaranje postalo nevažno. Pa sam onda krenuo u dijeljenje i davanje i zato sam ovdje. Da. Neki interesantan put. Tako Pa recimo to je ono ko popet se na vodno. Da. Znači sve što te naučiš te dovede do jedne razine, a da bi krenuo dalje moraš pustiti nešto od prije i moraš naučiti nešto novo kako bi krenuo. To je doslovno kao što krećemo mi iz osnovne u srednju na fakultet i ne znam, u osnovnoj moraš ići. Da. Jel tako? U srednjoj već imaš puno više odgovornosti, a na fakultetu te više niko ne pita hoćeš doći ili nećeš. Neću studirati, nemoj, padni. Kog briga. Jednostavno kako se rasteš, moraš više odgovornosti preuzimati, druge vještine učiti i druge stvari spoznavati. Potpuno isto sa duševne strane. Da jednostavno neke stvari koje su te dovele do ovdje, na primjer potreba za kontrolom. Si čula kad za kontrol frikove? Pitam samo. Da li ja to Ne, pitam ja samo. Mogu ti odgovoriti. Možeš mi, onda reci. Jel znaš o čemu pričam, potreba za kontrolom? Da. Imaš nešto od toga? Apsolutno. Da. To ti je energija koju nosiš sa sobom. Znam. Da. I kontrola ta koja te dovela ovdje u poslovnu uspješnost, te ne može odvesti dalje. Si primijetila da ima nekakav plafon, ceiling? A znaš što je najinteresantnije? Što je najinteresantnije? Da ja uopšte neću da imam kontrolu. I kako ide? To je interesantno, ali i držim kontrolu zato što ne mogu da se prepustim. Točno. Ne mogu se prepustiti. Moje pitanje tebi zašto se ne možeš prepustiti? Zato što nema možda vera ili vjerba, kako se kaže. Ne razumijem se. Da. I to isto ima, to isto i nemaš sa vjeru mojim u šta? klijentima s kim radim, isto vidim. To je neke standarde ili kriterijume koje su možda stavio sama, koje misliš da tako mora, kad smo i počeli da nije, kad je dovoljno, ne li? Točno. To se upravo na to. Postavila si kriterije i standarde, je li tako? Da. I to ako nije zadovoljeno, onda ti nisi zadovoljna. Nisam ja, da. Mora uvijek bolje. Mora. Da. Sad je pitanje do kad mora bolje. Pa to je interesantno. Do kad ti kažeš da mora. Da. Meni je došao točno dan kad sam rekao, ne mora više bolje. Da. Ja ću samo krenuti svojim putem, pa šta se desilo. Na To tebi... sam ja, tu sam ja. Super. Što je najbolje, jako je interesantno, jer postoji cijena koju čovjek mora platiti da bi išao dalje. Ali to je cijena koju nisi spremno platiti. Jesam, sad jesam. Jesi? Da. Šta, počelo već greba dovoljno? Da. Već smeta? Da, tako, apsolutno osjećam da je sad to, pošto prošla sam i neke stvari da promenim, šta da menjam, kako da menjam. Imam već to i sad osjećam da je sad vreme. Koja je cijena koju ćeš morati platiti da bi išla dalje u prepuštanje? Pa mislim da je manja nego ovo što plaćam do sada. To je sigurno. Da. Slažem se, jer tamo ćeš naći samo slobodu. Ali koja je cijena, ali koja je cijena za puštanje? Da. Pa sad nema, možda ljudi oko mene, odnose neke. Možda. Biće cijena u vanjskom svijetu. Ja ti mogu reći koja je bila cijena kad sam ja ulazio u prepuštanje. Ulazak u vlastitu nevažnost. Jer ja sam sebi bio jako važan. I ja hoću ovako, ja ne želim ovo, ja želim ovo, ja volim ovo, ja ne volim ovo. Ja hoću da se ovo desi, ja neću da se ovo desi, ja. I onda mi je to ja počela jako zvoniti u glavi, jako smetati. Da. Jel to zvuči poznato? Poznajem to, da. Postoji jedna istina koja ti kaže kog briga šta ti hoćeš. Više ne. Ali to emocionalno živjeti, to nosi jednu određenu spoznaju, jednu određenu snagu. Jer ti sebe moraš odvesti u nevažnost. A znaš li odakle to dolazi? Od kuda? Kod mene. Pošto nisi viđen iz tvog semejstva. Kod mene. Zato li želiš biti viđena? Da. Da li je to jedina moguća interpretacija? Pa za neke stvari da, za neke možda ne, ali ima... Ne. Jedna od mogućih interpretacija je da to tvoje, dolazi iz potrebe da te se vidi. Da.
Jel nešto nisi bila viđena i sad ovdje želiš dokazati. To je jedna Ne moguća. baš tako da nisam skroz nešto viđena, ali neka praznina. Neka praznina, super. Reci mi, da li je to jedina interpretacija? Za sada u ovom Za sad je. momentu ovaj Da li razgovor postoji, jest. da li postoji bilo koja druga? Postoji. Koja? U ovom momentu ne mogu Ne da vidiš. se setim, ali Da li je znam. moguće da je sebičnosti? Ne. Ne? Kod mene nema sebičnosti. Da. Kod tebe nema sebičnosti? Da. Interesantno. To je i problem. Još, to je problem? Da. Što nema granice. Što je sebičnost? Pa kad ne znaš svoje granice. Mm. Kad si uvek otvoren za sve. Da li si primijetila da ponekad sebe stavljaš na zadnje mjesto? Da. A da li si primijetila da nekad ipak je tu jedan snažan ja? Jeste. Sebičnost je stvar kad samo gledaš iz svoje perspektive. Da. Da li si vidjela dvoje ljudi koji pričaju o istim stvarima i svađaju se? Svakodnevno. To ti je sebičnost. Zašto? Jer ti gledaš iz svoje perspektive. Ja. Da. Sebičnost je ja. Ja vidim ovo. To ne znači da ti vidiš krivo. Nek samo vidiš dio slike. Zašto? Jer sebičnost je ružna riječ, pa ljude to možda malo trigerira, ali poanta je ja. I nema drugoga. To je ego, ja. Egocentričnost uvijek ide iz te perspektive. I mi iz svog neznanja idemo u jedan ekstrem, da sebe ponekad zanemarujemo i stavljamo se ispod drugih i stavljamo druge ispred sebe. Ali u nekim drugim trenucima, gdje smo sigurni možda, tamo je možda malo ja. Ili možda gdje smo nesigurni. Nije važno, svako na svoj način reagira. Ali idemo iz jedne krajnosti u druge. Jesi primijetila to? Pa, Da se zna desiti. Da, svako ima taj Svako neki, ima neku tu krajnost. A poanta je kad ti uđeš i kad razumiješ sve, ti više onda nema sebičnost. To je nesebičnost. Šta to znači? Mi svi smo važni. Da. Mogu ti reći praktično što to znači. Ja ću napraviti sve da smo mi svi sretni. Ako to ne ide, ja ću napraviti da sam ja sretan. Jer na kraju ja sam odgovoran za sebe. Da. A prije toga ja ću stvarno pokušati da smo mi svi sretni ako ide. Ali ako to ne ide, znam za kog sam odgovoran. Da. To bi bio ja. Da. Ali tu nije slabosti, nego i snage. Da. Tako da kad govorimo o toj potrebi za kontrolom, na primjer, što je nekakav međukorak kod ega, izazov ega, kao i zamjeranja, kao i iluzije, nerealnosti, kao i sumnje, tako i vezivanja i potreba za kontrolom. I oni mogu proizlaziti, kao što si rekla, iz jednoga, a može proizlaziti kod nekoga iz kompletno drugog. Iz jedne, kad kažem sebičnost, to malo nije to ono, neću dijeliti igračke, nego iz svoje perspektive. A jesi pogledala iz ove perspektive, iz ove, a joj da, to se može svakako interpretirati. Ja sam znao kod sebe otkud je meni došlo. Da. Možda ja previše gledam iz druge perspektive. Točno to. Svoje. A možda u drugom, iz istog neznanja, više gledaš iz svoje nego iz tuđeg. Da, pojma nemam. Pojma nemam, ne vidim. Bravo. Evo, samo o tome. A poanta kad se ustabilimo, onda kad stalno vidimo jednu široku sliku. To je ta jasnoća, mudrost. A da bi došli do tamo, puno stvari nam mora postati nevažno. Jer prepuštanjem o kojem si pričala, mi zapravo ulaziš u jedno istraživanje vlastite nevažnosti. Čuj, ja nisam važan, ja mislim da će se život pobrinuti za mene. Ali šta tebi radi? Ne, ja se cijeli život brinem za sebe, ja moram riješiti, ali ako ja neću riješiti, ko će riješiti? Nije toliko veliko, ali ima. Razumijem, jer ja sam potpuno isto. Ja kad sam krenuo na ovaj put, ja sam bio ko ti. Ja kad sam imao problem, ja sam ga riješio i nogom ako treba. A čekaj, to je interesantno na ovaj put. Je li ima jedan put? Za mene osobno ima jedan put. Puta na vodno ima milion. Možeš na različiti. Ali svako od nas ima svoj put. Tvoj put je jedan put. To je sigurno. A da li na vodno i na bilo koju planinu ima milion puta? Ima i svako ima svoj put. Ali na tom putu svi učimo isto. Potrebu za kontrolom pustiti i naučiti prepuštanje ćemo svaka osoba na planeti morati naučiti. Kad tad? Ali ima jedan put istine ili ima više istine? Ima jedna istina, ima puno bezbroj perspektiva na tu istu istinu. Na primjer, istina da li postoji Bog ili ne postoji Bog je ili ima ili nema. Točka. Da. A ili ima? Pa, mislim, ja osobno znam da ima. Ja ne mislim, znam to neupitno, ali i to mi je nevažno. Ama interesantno je, ne li, šta je Bog u stvari? Pa, jako je dobro pitanje šta je Bog. Onaj ko zna odgovor zna i... Jel znaš šta je Bog? Da.
Ovo ti je Bog. Da. Ti si Bog. Ovo je Bog. Sve je Bog. Kad dođeš shvatiti točno šta je Bog, razmisli si ko blizanci u utrobi majke. Da. I onda jedan kaže, ja mislim da nema mama. A drugi kaže, ja mislim da ima mama, da postoji mama. I onda kaže, nema mama, di je vidiš? A onda kaže, pa svuda je oko nas. Da. Pa i ti si mama, ti si dio mame. Samim tim. Da. Tako da, evo, to je jedna vizualizacija, ali rečeno, napravljeni Ne, smo. odlično, mislim da to sve Sve stavlja obuhvaća. u jedno. Točno, jer sve je jedno. Da. Ima puno izreka kroz ljudsku povijest koja govori potpuno isto. Tako je i ljubav je sve. Da. I ovo sve je jedno. Sve je povezano. To smo isto čuli. Zato kažem to u utrobi, onda shvatiš, aha, mama je tu, ali ja sam dio mame i ja sam samim tim mama. Tako da kad ideš u to danas kvantni fizičari dokazuju. Da sve ovo što je oko nas, da je zapravo kao nešto ne postoji, pa to je samo kvantna fizika. Da. Sad fizika dokazuje ono što su duhovnjaci znali tisućama godina. I sad možemo da verujemo, pošto je dokazano. Pa što je najbolje ono što mi vjerujemo, uopće ne ovisi o dokazima. Ne. Ne, ono što ja se pozivam sve na vlastito iskustvo. Ti nauči se prepuštanju i ti kad vidiš koliko život može raditi za tebe, kad skupiš toliko hrabrosti da pustiš i gledaš šta će se desiti, ja ti obećam da će ti život dati više nego što ti možeš zamisliti. Znam da je tako. Konkretna, evo jedan primjer. Jedan čovjek je rekao da bi htio naučiti tu vještinu i pita me kako. Ja pitam što ti je najvrijednije sad što imaš, evo u poslu. Kaže projekt od 50.000 eura. Ja kažem vidim ti energiju, muška energija, dominantna. Ja kažem ti uvijek sve rješavaš, ti si glavni. Kaže ja sam uvijek glavni. Super, sad više nećeš biti. Nego ko će biti? Kaže jedan od tvojih zaposlenika. Koliko imaš zaposlenika? Ne znam, mislim da je bilo 20-ak. Kaže ko je tvoj najbolji zaposlenik ili zaposlenica? Kaže Ivana. Super, daj Ivani projekt i ti se makni. I gledaj šta će se desiti. Ne, daj nešto lakše. Cijena mora postojati. Zašto? Mora boliti. Tebe fizički, jer ja znam koliko će ga boli da ne radi ništa. Jer on je cijeli život upravlja. Ja organiziram, ja stvaram, ja gradim, I kako će Ivana sad? Da. I on je stvarno bio dovoljno hrabar da da Ivani. Da. Znaš šta se desilo? Projekat je savršeno se odvio. On je dobio vrijeme, puno je naučio, a Ivana je postala sama sebi napokon važna. Ivana je kraj njega narasla. Da. I dobili su još 3 nova projekta koje im nisu pali na pamet. Znači, samo se nekak život posložio. On jedino što je morao napraviti, jedini čin ljubavi i hrabrosti za njega je bio ne raditi ništa. To je, ja mislim, i jedan od uspjeha, psihologije uspjeha. Točno, jer za dio nas najmudrija, najhrabrija stvar u obitelji, na poslu i puno stvari je raditi ništa. Da. Jer se svuda petljamo. Mislimo da mi moramo nešto znati, voliti, trebati, ja ću ovo. Ponekad sam se moraš maknuti i ne raditi ništa. Kaže, ali ne mogu pustiti, teško mi je. Tako. To reci, šta ti je teško? Teško mi je pustiti. Onda znaš koji ti je zadatak. Da. Ja mislim da je ovo zaista super kao završetak, da i mi pustimo. Da i mi pustimo. Ko zna pustiti, nije mu ni to problem pustiti. Da. Hvala ti puno, Zorane, i što si bio gost Hvala ti na pozivu. I hvala što smo isto nam ostupili ovo mjesto u M6 edukativni centar i čekamo te opet u Skoplju. Vidimo se uskoro. Hvala ti na pozivu i za konferenciju, i za podcast, i za radionicu. Hvala ti i tebi.